Ubushinjacyaha bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwafatiriye konti z'ikigega cyashinzwe ngo gitanga impozamarira ku nzirakarengane z'ibyiswe bikorwa binyuranyije n'amategeko byakozwe n'ingabo za Uganda mu gihe cy'intambara yashyamiranyije izo ngabo za Uganda n'iz'u Rwanda mu mujyi wa Kisangani mu majyaruguru y'icyo gihugu. Iki kigega cyitwa Fonds pour la réparation et l'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Uganda en RDC cyamenyeshejwe ko konti ziriho amafaranga yacyo zizafungurwa nyuma y'iperereza ririmo gukorwa kugira ngo hamenyekane ukuri ku birego by'ikoreshwa nabi ry'uwo mutungo mu gihe abagizweho ingaruka n'intambara bicira isazi mu jisho. Mu itangazo riherutse kujya hagaragara, icyo kigega Frivao cyavuze ko uruhurirane rw'inzego zitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rukiri mu iperereza, no kuvuga ubushinjacyaha, urwego rushinzwe ubutasi ku by'imari SENAREF, ikigo gishinzwe kurwanya ruswa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ya Kongo. Urujijo muri iki kigo kandi ruracyakomeje no mu miyoborere yacyo, dore ko mu mpera z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatunguranye igasubiza ku buyobozi Padiri François Mwarabu ngo yongere kuba umuyobozi mukuru nyuma y'umwaka ahagaritswe ku buyobozi. Icyo gihe byakozwe na Constant Mutamba wari minisitiri w'ubutabera usigaye ari mu nkiko nyuma yo kuvanwa muri guverinoma ashinjwa kunyereza miliyoni 19 z'amadolari. Ibi kandi byajyanye no kugarura abakozi bahoze bakorana na Mwarabu nabo bari barahagaritswe mu kazi mu kwezi kwa 11 mu 2024. Iki kigega cyatangiye kuvugwaho cyane muri Kongo, nicyo cyakira amafaranga atangwa na Uganda nyuma yo gucibwa amande n'urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera. Mu mwaka wa 2022 urwo rukiko rwategetse Uganda kwishyura Kongo miliyoni 325 z'amadolari nk'impozamarira ku byangijwe n'intambara yashyamiranyije ingabo za Uganda n'iz'u Rwanda. Urukiko rwavuze ko ingabo za Uganda zinjiye muri Kongo binyuranije n'amategeko mpuzamahanga, bityo ko ingaruka z'ibyahabereye zigomba kwirengerwa n'icyo gihugu. Bwari bubaye bwa kabiri uru rukiko ICJ rusaba Uganda kwishyura amande kubera ko byanasabwe mu 2005 ariko ntibyakorwa. Kuri iyi nshuro Uganda yahise itangira kwishyura. Amafaranga Uganda yaciwe ari munsi yayo Kongo yifuzaga kubera ko yasabye miliyari 11 z'amadolari. Muri miliyoni 325 z'amadolari Uganda yaciwe harimo miliyoni 225 z'amadolari yabari wa gaciro k'abaturage baguye muri iyo ntambara n'abahakomerekeye, ndetse n'ibindi byaha nk'ibyo gufata ku ngufu, gukoresha abana mu ntambara n'abavuye mu byabo. Hari harimo miliyoni 40 z'amadolari kandi yabariwe imitungo yangijwe n'intambara, mu gihe miliyoni 60 ari agaciro k'umutungo kamere watikiriye mu ntambara urimo zahabu, diamant, imbaho n'ibindi byibwe n'ingabo za Uganda ndetse n'inyeshyamba bari bashyigikiye. Hashobora kuba hacyura urujijo kuri bamwe ku buryo iyi ntambara yagenze kugera ubwo u Rwanda ruyinjiramo, cyane ko ubusanzwe u Rwanda na Uganda ari ibihugu by'inshuti byanagize uruhare runini mu gushyigikira intambara ya mbere ya Kongo yakuyeho Mobutu Sese Seko igasigaho Laurent Désiré Kabila. Reka tubivugeho. Ibintu byadogereye mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2000 ubwo ingabo z'u Rwanda zitwaga RPA n'iza Uganda UPDF zuburaga imirwano mu ntambara ya Kisangani yiswe iminsi 6 yasize amarira n'agahinda mu mitima y'abanya-Uganda, cyane cyane abo mu bwoko bw'Abahima ari nabwo bukomokamo Perezida Museveni. Kisangani yabaye isibaniro ry'intambara hagati y'ingabo za Uganda n'iz'u Rwanda mu kwezi kwa 8 mu 1999 n'itariki ya 5 y'ukwa gatanu mu 2000. Icyakora intambara yo mu kwa 6 mu mwaka wa 2000 yari rurangiza, ndetse bivugwa ko hapfuyemo abasirikare ba Uganda bagera ku 2000, ni kuvuga nibura batayo 3. Amateka yerekana ko igisirikare cyafashije Museveni kujya ku butegetsi mu 1986 cyarimo hanini impunzi z'abanyarwanda barimo na Perezida Paul Kagame wayoboye ubutasi icyo gihe, ndetse akaza no kuyobora urugamba rwo kubohora u Rwanda. Ingabo zari za FPR zimaze kubohora u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, ikihutirwaga cyane kwari uguhangana n'intera hamwe n'izari ingabo z'igihugu ex-FARC zari zarahawe rugari n'ubutegetsi bwa Mobutu ndetse n'ubwa Laurent Désiré Kabila, aho zari zarahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo hatangiraga intambara yiswe ya kabiri ya Kongo, ingabo za Uganda zarayitabiriye, ariko ingabo z'u Rwanda zifata bwangu imijyi itandukanye mu burasirazuba n'amajyepfo y'uburasirazuba bwa Kongo, hari mu mujyi wa Kisangani n'ikibuga cy'indege cya Bangoka gerereye mu birometero 12 mu nkengero z'uyu mujyi. Ingabo za Uganda zo zibandaga ku duce dukungahaye ku mabuye y'agaciro two mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo imirwano yahagarikwaga by'agateganyo, ingabo za Uganda nta mujyi zari zagafashe wo kuba zigumyemo. Abayobozi b'ingabo za Uganda basabye u Rwanda kubaha Kisangani kubera ko rwari rufite n'indi mijyi nka Goma, Bukavu, Kindu,
Uvira n'indi. Abayobozi b'ingabo z'u Rwanda barabyanze. Icyo gisubizo ntabwo cyakiriwe neza n'abayobozi b'ingabo za Uganda. Mu nama yabereye i Goma yarimo wari uhagarariye Mwalimu Julius Nyerere Kahinda Otafire wari ukuriye itsinda rya Uganda mu biganiro, yabwiye itsinda ry'u Rwanda ati muraduha Kisangani cyangwa twembi tuyibure. Nk'uko Colonel Akram Hussein wo mu ngabo za Loni yabitangarije ikinyamakuru Liberation mu rukera rwo ku itariki ya 5 y'ukwa 8 mu 2000, nibwo ingabo za Uganda zigera ku 7,000 zitwaje intwaro ziremereye zatunguye z'u Rwanda zizimishaho amasasu. Kuva ubwo rurambikana, igisirikare cy'u Rwanda gikora ku ntwaro zacyo kirasa kitababariye ingabo za Uganda, gitwika ibifaru bya UPDF karahava. Ingabo za Uganda zihatakariza abasirikari bibarwa ko bagera mu 2,000. Muri iyo mirwano ingabo za Uganda zaharaniraga kwambuka ikiraro kiri ku mugezi wa Chopo gitandukanya Kisangani y'amajyepfo yarimo ingabo z'u Rwanda n'iy'amajyaruguru yarimo iza Uganda, ariko ingabo z'u Rwanda zizibera ibamba. Umunsi urugamba rwahagaze, General James Kazini wari uyoboye ingabo za Uganda Ikisangani yabanje guhamagara Colonel Karenzi Karake, ubu ni retired Lieutenant General. Yamuhamagaye ku cyombo amusaba ko imirwano yahagarara ndetse ingabo za Uganda zisubira inyuma ibirometero bisaga 10 hanze ya Kisangani. Colonel Danilo Paiva wo mu ngabo za Loni Ikisangani niwe watangaje bwa nyuma ko agahenge kabonetse nyuma y'ubuhuza bwa perezida wa Zambia Frederick Chiluba wari ukubutse Kampala ni Kigali kubonana na Perezida Museveni na Paul Kagame bakaganira ku buryo haboneka umuti urambye kuri aya makimbirane. Inyandiko y'ibiro bihuza ibikorwa by'ubutabazi mu muryango w'abibumbye yasohotse ku itariki ya 8 y'ukwa 5 mu 2000 ndetse n'ibyatangajwe n'ibihugu bitandukanye nk'Ububirigi na Amerika byasobanuye neza ko ubushotoranyi bwa Uganda ari bwo muzi w'intambara ya Kisangani. Iyo nyandiko yashinje bidasubirwaho guverinoma ya Uganda n'ingabo zayo zari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba zarashotoye u Rwanda ndetse no gusagarira ibirindiro by'ingabo z'u Rwanda bikavamo imirwano y'ibihugu byombi Ikisangani. Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kamaganye bikomeye ubuyobozi bwa Uganda kubera gushoza intambara ubwo ingabo za Uganda zasagariraga ibirindiro by'ingabo z'u Rwanda. Wari umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Richard Butcher icyo gihe yaragize ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziramagana zivuye inyuma igitero ingabo za Uganda muri iki gitondo zagabye ku ngabo z'u Rwanda. Iyi ntambara uretse ko ibihugu by'amahanga byahagobotse, ubundi byarashobokaga ko ibihugu byombi bijya mu ntambara yeruye. Ku itariki ya 28 y'ukwa 8 mu mwaka wa 2000, Perezida Museveni yandikiye wari umunyamabanga wa leta y'Ubwongereza ushinzwe iterambere mpuzamahanga Claire Short ibaruwa imusaba ko Uganda yahabwa inkunga yisumbuye ikava kuri miliyoni 113 z'amadolari ikagera kuri miliyoni 139 z'amadolari mu rwego rwo kwigaranzura igisirikare cy'u Rwanda. Muri urwo rwandiko Uganda yavuga ko u Rwanda rwamaze gutegura umutwe w'ingabo ugizwe n'abasirikari 100,000 wo guhirika ubutegetsi bwa Uganda. Iba ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassadeur André Boumaya yabiteye utwatsi, abwira Pana Presse ikorera i Dakar muri Senegal ko ahubwo ari Uganda yari mu macenga yo gushaka gutera u Rwanda. Ati ntabwo turi mu myiteguro yo gutera Uganda namba. U Rwanda rushishikajwe no gukemura ibibazo rwasigiwe na genocide, bityo rero nta mwanya rufite wo kurwana intambara z'amafuti. Minisitiri Boumaya yongeyeho ko u Rwanda rukeneye Uganda nk'umufatanyabikorwa mu by'ubucuruzi, cyane ko ariho rwanyuzaga ibicuruzwa biva cyangwa se bijya ku cyambu cya Mombasa. Uganda yongeyeho ko u Rwanda rwateraga inkunga umutwe wa PRA People's Redemption Army byavugwa ko wari uyobowe na Colonel Samson Mande na Anthony Kyakabare ngo bashaka guhirika ubutegetsi bwa Yoweri Museveni, gusa nabyo u Rwanda rwarabihakanye. Uganda yongeyeho ko ingabo z'u Rwanda zari zirimo gusatira ibirindiro by'ingabo za Uganda birahegereye umupaka wa Kanyabayonga muri Kivu y'Amajyaruguru hafi n'intara ya Kisoro muri Uganda y'Uburengerazuba. Ibihugu by'amahanga byarahabaye birakomakoma ndetse n'abayobozi ku mpande zombi bumva agaciro ko kubana neza. Intambara irahosha, ariko Kongo yigana y'inkiko isaba ko ibyangirikiye Kisangani bibarirwa impozamarira. Iyi ntambara bivugwa ko yaguyemo abantu 1,000 hagakomereka 3,000 biganjemo abasivile. Muri miliyoni zisaga 300 z'amadolari Uganda yaciwe imaze kwishyura Kongo izigera kuri miliyoni 160. Icyakora ku ruhande rwa Kongo abagahawe iyo mpozamarira bahora mu marira. Bwa mbere Kongo yari yavuze ko buri muntu wagizweho ingaruka n'iyi ntambara azahabwa amadolari 200, ariko Tshisekedi amaze kujya ku butegetsi yijeje abaturage ko bazahabwa amadolari 2,000 buri umwe. Nubwo menshi amaso yaheze mu kirere, haracyategerejwe umucyo kwirengero ryamwe muri ayo madolari Uganda imaze gutanga, kubera ko bivugwa ko ashobora kuba yaragiye mu mifuko y'abayobozi aho kujya ku nzira karengane.